mhlambe ngizolideda leli thuba sengikhulume kade nginikeza abanye ithuba ukuthi bake bathinte amabhathini uBhombela asenzela wona kuleli zwe lakithi. Ngiyabonga. Thank you, Lou. Angibingelele enhlana nasezantsi emakhosini, angibingelele ngikhuleke emakhosini akithi kwaZulu indlulamithi, ngikhuleke emakhosini aleli lizwe mbusi kaMagoba, kubagcotshwa baleli lizwe. Ngiyabingelela bonke abagcotshwa abasiphethe, umfundisi uMzulwini, abavangeli abasiphethe uGama kanye noMhlamvu, nabo bonke abashumayeli bayindathane nabakhokheli nebandla lonke phakathi komzimba wakithi eHadingi. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi uNyazi. Kuleli lizwe uShembe ufikile. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga masikhula sitshelwa ngokuthi kunomuzi ekuthiwa iBedeside, kuthiwa yafika inguqunguqu umhlaba yaphenduka ulangaphuma ngelinye ilanga kulowa muzi. Kuthiwa wathi efikile wayesethi kwababekhona abafundisi, wayesethi ngomiwe, wathi ngifuna ukuphuza. Bayesebeyamkhombisa bathi hayi umfulo khona iBozane. Bathi mabefike eBozane wayesethi wasezulwini thina boShembe kaswaphuza amanzi eqiwa inkomo nabantu ngeenyawo. Base bebuyele emuva, bathi mebekhuphuka bebuyele emuva, base beyakhumbula ebusuku ukuthi ukhona umthombo kuphela lo mthombo uthi maziphuzile izinkomo nezimbuzi nabantu abaphili bayafa mabephuza amanzi alo mthombo. Bavuka ekuseni bayobikela inceke yenkosi ukuthi inkosi ukhona umthombo ngoba uthe womile, ukhona umthombo lapha ezantsi eduze komfula iBozane. Kuphela lo yamthombo bonke abaphuzayo nezilwane ziyafa kaziphili. Wayesethi wasezulwini nasehleni sihambeni siye kuwo ngiwubone. Bathi mabefika kulo mthombo wayeseyawakha uJehova omhle ulangaphuma lamanzi, wawakha oqala wawachitha, wawakha okwesibili wawachitha, wawakha okwesithathu wawachitha. Usethi mayikhuluma wasezulwini uthi laba bantu bonke ebebekade bebulawa yilamanzi bebengabulawa ubuthi, uthi kodwa bebebulawa ubungcwele ngoba bebengaqondi ukuthi lo mthombo ungcwele. Uthi lo mthombo uNkulunkulu owaphilisa ngawo umthombo kaJakobe, uNkulunkulu owaphilisa ngawo amaSamariya lekwa-Israyeli. Uthi uNkulunkulu sewulandile kwa-Israyeli wazowubeka la phakathi kwesizwe samambotho. Uthi kusukela namhlanje igama lalomfula umzwangedwa. Uthi ngoba ngiuqamba kanjena, uthi ngizwe ngingedwa ngilele ebusuku efika uNkulunkulu engitshela ngalo mthombo. Uthi igama lawo kusukela namhlanje umzwangedwa. Ukhona lo mthombo msakazi wakithi, nanamhlanje bayafika bayowakha amanzi bayaphila njengokusho kwezwi. Baze baqamba mangaka abanye mabefikile bawakha bathi abusiswe amadoda athile, kanti abusiswa uShembe endulo. Sithe masikhula kuleli lizwe sitshelwa ngobaba mkhulu kuthiwa 1935 mhla ka-12 April kuthiwa ubaba mkhulu wayengapha ezweni elingenhla kwesikambazima. Kuthiwa wayeseyakhuluma, kuthiwa amazwi awakhuluma lapho kuthiwa wathi lobu mNazaretha abusobuye phinde kuphele. Uthi thina boShembe izwi sizolishumayela umhlaba wonke. Ngiyaxolisa. Uthi sizolishumayela. Uthi inyama yami ikhathele izawulala ethuneni. Uthi kodwa izawuvuka yembatha inyama entsha. Uthi kuyothi makufanele
inyama yami ilale ethuneni, uthi yowulala ethuneni, uthi kodwa kuyonetha imvula ezinkulu, uthi kuyobe sekuphuma amafutha omzimba wami ahambe namanzi ayayongena emfuleni, ahamba ayothi mayifika olwandle abesaphenduka amafutha abuyele emfuleni emincane nemithombo edliwa abantu. Uthi ngalezo zinsuku bayothi abantu mabeqala bephuza amanzi, uthi bawophuza amanzi balale beyikho konke okuyinkolo ezikhona, uthi bawuvuka bethi bona sebengamaNazaretha. uShembe simlandelayo unjalo. Ngiyathanda ukuba ngicaphune le ndaba njengoba kuleli lizwe lakithi kuyindaba yenabathu. Mhlambe mangangena kule ndaba mhlambe yosisiza. Ithi ngelinye ilanga insizwa yalapha eNazaretha ixoxelwa ubaba omdala mayihlangana naye lapha ezweni lasempangeni. Ithi bathi mabehlangana nalo baba uhleli njalo uyaphuza lo baba. Uthi mabehlangana nalo baba usethi lo baba wena insizwa yakithi ungakwabani? Usethi le nsizwa iyazichaza ukuthi ngwakwabani. Uthi hayi inkinga yami ukuthi ngiyakuthanda nsizwa. Uthi nginikeze inamba yakho ngiyoke ngifike ekhaya kini sihlale sixoxe indaba kaShembe ngikuchazele. Uthi mina ngangiyiNazaretha. Usethi omunye okay baba kulungile wamnika inamba naye wazithatha ezakhe baxhumana. Bathi mabeqhubeka bexhumana la seyafika leli khehle kulomuzi. Lathi malifika kuboka lensizwa behlala phansi bexoxa seliyamlandisa lithi leli khehle mina ngangiyiNazaretha emhleni yenkosi la. Lithi kodwa into eyona konakala ukuba ngiqonywe intombi kuleli bandla. Uthi hathi sengiqomile le ntombi, uthi sahlala nayo, uthi kwamnandi, uthi yangabikho enye into engiyifanisa nalolu thando lwami nale ntombi. Uthi sithe masiqhubeka sithandana nale ntombi, uthi kanti ngelinye ilanga sizawudlala nale ntombi, sidlale kabi, yayisikhulelwa le ntombi. Uthi yathi mayifika izomtshela ngesimo sokuthi ngalesi yasikhathi esiphambili umthetho wabazali wawusenzima, wawusalalelwa kakhulu futhi uhlonishwa. Uthi wathi mayimtshela uthi lo baba waphika. Uthi ngathe ungazongisukela angazi lutho ungangibhedeli. Uthi kusukela ngalelo langa lo baba wabuye igcina le ntombi akabiyendanga wayibona. Uthi ngakhula, uthe ekukhuleni kwami ngaganwa, uthi ngabazali abantwana, uthi ngithese ngibazela abantwana ngikhona enkolweni, uthi ngaqala ngababona abantwana bami bedlule emhlabeni. Uthi unyaka nonyaka saqala sangcwaba lapha ekhaya singcwaba ingane yami. Uthi yangihlupha lento, uthi ilanga ngaleso sikhathi laselizokusithela. Uthi lithe malisithela ilanga iphakama inyanga. Uthi yathi mayiphakama inyanga ngaqhubeka nasenyangeni yezulu ngahamba ngalibika usizi lwakithi ukuthi ngidlulelwa abantwana emhlabeni. Uthi uShembe aqhubeke enza into ejwayelekile nayenzayo namhlanje athi inkosi kubusise. Ngoba khona into enjalo kuleli bandla. Uthi mawufika kuShembe omhle wasezulwini ukhuluma uthi ungakaqedi athi inkosi kubusise. Iqhubeka lensizwa uthi uthema iqhubeka lo baba kuShembe kwathi ngelinye ilanga uthi bese kufike ilanga lokhanya. Uthi la ngene endlini elele, uthi lamvusa lathi mntanami lathi vuka namhlanje ngifuna ukukukhombisa ukuthi yini leqeda abantwana bakho. Uthi basuka bahamba, uthi bahamba ibanga elide, uthi baye baqhamukela endaweni eyithafa. Uthi bathi mabeqhamukela kule ndawo eyithafa ekuhlaza. Uthi bahamba ibanga elide baye baqhamukela eSimobeni. Uthi bathi mabefika eSimobeni bathi mabeqhamuka uthi wasekuphakama impukane eziningi kweza nephunga kube libi. Uthi lathi maliza leli phunga elibi liza kubo. Uthi bayisebeza basondela uthi bathi mabesondela uthi uthi wayesethi uShembe mntanami nayi into eqeda abantwana bakho. Uthi wathi nayikhomba phansi uthi wayeseyabheka lo baba. Uthi ngathi mangibheka ngase ngibona isidumbu somuntu silele phansi.
uthi ngathi mangisibheka lesidumbu somuntu silele phansi, uthi ngathi mangiphinda ngisibheka uthi sase kuyaphela ukubola, uthi zaphela nezimpethu, ngoba uthi ngathi mangisibheka ngasibona sibhuza izimpethu nezimpukane, uthi kodwa lezimpethu ngathi mangibuka ngabuka esiswini salomuntu kunengane nayo idliwa zimpethu ngaphakathi. Uthi mayiqhuba uthi lezi mpethu ezidla lo mntwana, uthi wayesethi uShembe nayi-ke mntanami into edla abantu bakho. Uthi mayiqhuba uthi ngathi mangibheka wayesekuyaphela ukubola kule ntombazana, uthi wayeseyakhuluma wathi ya baba ngiyabonga ukuba namhlanje ungilethele lona la. Uthi lona wangikhulelisa, uthi ekungikhuleliseni kwakhe uthi wayeseyasiphika isisu. Uthi ngahamba ngoba ngesaba ukubuyela ezweni lakithi, ngoba ngangesaba ukuthi kithi bazongibuza ukuthi lesi sisu ngisithathephi bese ngingazi ukuthi ngizawukhomba bani ngoba lona waphika. Uthi lo baba ngakhala ngabheka ngaphenduka ngabheka kuShembe ngaxolisa, uthi wayesethi uShembe hayi mntanami nangu umuntu wami unayo, khuluma naye cela kuyintethelelo, mayekuthethelela nasezulwini uyobuthethelela. Uthi wathi kodwa mayengakuthethelelanga asobe siphinde sibonane mina nawe kuleli nakwelizayo. Uthi lo baba njengoba ungibona ke mntanami ngiphuza, uthi ngashonelwa abantwana washona nonkosikazi, uthi ngiphuza ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu obeyaphinda ngithethelele, uthi sengiphuza nje mntanami ngilindele usuku lokufa. Ngiyafisa ukuthi kuwo wonke umuntu oyilalele le ndaba asifunde isifundo sokuthi akwenziwe isinomi kanjani, izwi likaShembe liyalalela. Ngelinye ilanga sihleli nezinsizwa lapha ejele eqala kabusha, kuningi kuyavuka, sigwetshiwe abelungu maNazaretha. Ngelinye ilanga silapha ejele eqala kabusha, bake bangigweba abelungu, bangigweba iminyaka ewu-15, ngahamba ngawodonsa. Sithe sisejele eqala kabusha sekukhuluma insizwa, ithi le nsizwa njengoba ningibona maNazaretha, ithi ngiphatheke kabi, ithi angazi kwenzakalani, ithi njalo mangilele, ithi kufika umama, ithi uthi umama njengoba ulana ufakwe yimi la. Sesiyayibuza le nsizwa sithi kanti kwenzakalani, ithi le nsizwa mina ngaphandle benginakho konke, ithi kodwa iyodwa into ebengingayifuni, ithi ngangamfuni umama, ngingamfuni nalambe ekhona, ithi wayenginyanyisa ngisho ngimbonga. Ithi le nsizwa siqhubekile ngingezwani nomama, ithi ngezwe ngelinye ilanga kuthiwa umama uyagula, ithi wagula umama ngingayi kuyombona, ithi waze kwafika izinsuku zokuba umama uyadlula emhlabeni. Ithi wadlula umama emhlabeni, uthe mayisedlulile umama emhlabeni, ithi ngathinteka ngaphatheka kabe enhlizweni ukuthi umama useze wadlula emhlabeni. Uthi kodwa ngiphindile ngangaye emncwabeni wakhe, uthi ngangaye emncwabeni wamama, uthi inhliziyo yami yabuhlungu, uthi kodwa ngathi mase kuthiwa kwenza umsebenzi kamama wokubuyiswa kwakhe, uthi mina uthi ngathenga inkomo enkulu, uthi emveni kokuba ngithengile inkomo enkulu wethu uneni likamama sase sibeke, uthi ngase ngithenga itshe sabeka itshe lihle elikhulu. Uthi kuthenga kusasa sengibuyele emzini wami omuhle osedolobheni, uthi kwaqhamuka izigebengu zidubula umuntu ehambe baleka, uthi zathi mazimdubula lo muntu lezi gebengu ehambe baleka, uthi zamdubula lo muntu wayewela egcekeni kwami. Uthi uthema ewela egcekeni kwami lo muntu, uthi zasuka lezi zigebengu, uthi ngabuya ngadubula phezulu kathathu, uthi ngathi mangidubula phezulu kathathu base beyabaleka, uthi zase ziyabaleka izigebengu, uthi zithema zibaleka izigebengu kanti kuzoqhamuka amaphoyisa, aqhamuka amaphoyisa ngisiphethe ngesandla. Uthi bathi mabethi bayasinuka isibhamu basithola ukuthi sidubulile, mabethi bayaqalaza nangu umuntu ulele phansi, uthi utshuliwe inhlamvu ezintathu,
uthi base beyangithatha ithi lensizwa ngagwetshwa iminyaka ewu25. Uthi njalo mangilele uyafika umama uthi mntanami uthi njengobulana ufakwe yimi. Uthi njengoba ufakwe yimi lana uthi mntanami wena ukaze uthenge ngisho igrosa ukuba ngidle ngikubusise ngisaphila kodwa mase ngihambile sokwazi ukuthenga inkomo enkulu ubeka itshe elikhulu phezukwethuna la. Ngiyafisa abantu abasha ukuba engaba besingazi ukuthi umzali ubaluleke kangakanani. Ngiyafisa bafowethu engathi singangagijima kuleli bandla lakithi sihambe ngeziyalo. Iyakhuluma insizwa ngelinye ilanga sikhona kulowa mzi waseqala kabusha. Ithi lensizwa kufika uLushembe uBhombela isitimela samampondo kimi ngilele. Uthi uBhombela mntanami unazo izono. Uthi kodwa mntanami njengobula uthi unazo impela izono mntanami kodwa bezingeke zikufake lana. Uthi mntanami njengobulana uthi uboshiswe ingilosi kaMshumayeli wakho. Uthi ingilosi kaMshumayeli wakho mfana mntanami uthi kubophisile ngoba wena uyingcolisile ingilosi kaMshumayeli wakho ngoba bohamba umkhuluma kabi emazweni akini umbeka kabi kubo bonke abantu. Uthi abantu bese besaba nokukhamba bayokhetha inkosi ngoba wena uMshumayeli bombeka kabi uhamba ukhuluma kabi ngomshumayeli. Hawu bafowethu ngiyafisa engathi singangabahleba abagcotshwa bethu. Sizawuthini ngoba kuyenzeka sibakhulume kodwa sithanda ukubakhuluma kahle. Hayi bafowethu angifisi ukukhuluma kaningi ngoba kuleli bandla sikhuliswe ngumthetho othi kuleli bandla akugijimi kodwa uhamba ibango libekele. Ngiyafisa nami kuma Nazaretha wonke unyazi lwezulu ukuthi ngithi asiqineni unyazi luThixo silibonile phakathi komzi wakithi efoundation enhla nasezantsi engathi lo Shemba ngaphila enhlizweni zethu abuse kithi. Ngifikelwa indaba masikule ndaba yena bathu ukuba ngelinye ilanga ezweni elithile kufika abantu bathi bakhuluma nezingane baqoqa izingane bathi ayihlangani izingane zithi mayihlangana izingane beyihlanganisa bathi sifuna kakhulu lezi zabafana bayihlanganise le ingane babese bazitshele bathi kunezwe elikhulu esinibekele lona ukuba nihambe niye kulo bathi lela lizwe eniya kulo kalinayo indaba ezitha. Ngiyafisa abantu abasha engathi la sihamba khona engathi bangaba khona abantu abadala singazenzeli. Bathi laba bantu kulezi izingane bathi leliya lizwe siya kulo sifuna ukulikhanda kabusha silikhande ngabantwana abasebasha nondaba ezitha esizomkhipha khona aphume kini kube umuntu omusha. Silithakasele ngoye lethu lezi izingane lelizwi bese zithi babese bathi laba bantu abatshela lezi izinsizwe ezincane lokukhuluma bathi kodwa ngaphambi kokuthi senze konke lokho nizohamba niye emakhaya enu nibulale niqothe imbodo nesisekelo bonke abantu abadala oyihlobenu omabenu nibabulale kwenzela ukuthi sizohamba sesazi ukuthi siyakuleliya lizwe ayisekho enye into ezosiphazamisa. Salivumela phezulu yahamba insizwa yodwa ikhathazekile seyasala noyise kubo yahamba ikhathazekile ingazi ukuthi kambe mina ubaba ngizomqala kanjani mangimbulala. Yathi mayifika lensizwa kubo yayisifika ikhuluma lokukhuluma kuyise imazisa baba kukuthi yathi kodwa baba ngeke ngikwazi yathi baba ngiyacela ukuba ungene phansi kombhede zokufaka la isekeni ungene phansi kombhede saqala lezi ezinye insizwa zababulala bonke abazali bazo zasala sezisala zodwa sezibabulela abazali bazo sekungekho umuntu. Sahamba le insizwa zawubika ezikhulwini zazo ukuthi hayi sesiqedile siwenzile umsebenzi nalona wahamba wobika wathi nami angiqedile engaqedanga kwase kuthiwa
Asihanjweni, thathani imithwalo yenu, sihambeni siyeni kuleli lizwe lesethembiso esinethembise lona. Bathi mabehamba lensizwa yathatha isaka layo, esakeni layo khona uyise, yaloku ilitshathile leli saka, mayifika la kuphunyulwa khona iphumule, mabenikezwa amanzi, ithatha amanzi iphuze kancane, ishiye, ibuye ibheke ecaleni, ithatha ifake esakeni. Ukuthi nawe baba awuthole lokho engikutholayo okuncane. Bahamba bathi uba bafika kulelo lizwe, kwathiwa sesifikile kuleli lizwe, kwathiwa kodwa uNdabezitha wakuleli lizwe ukuze sibe naye noma sizomhlonza ngokuthi la kulesi siziba asikho isilwane noma uhlobo lesilwane olubulalayo olungekho, kukhona wena ngwenya, khona wenani lesi siba. Base bethi niyabona ukuthi kulesi siziba kukhanya igolide phansi. Njengoba kukhanya igolide phansi, ozongena la isibeni aphume naleli golide uyena ozoba uNdabezitha waleli lizwe. Bese sivumele phezulu zingene insizwa, kube usuku lalowo wangene angabuyi, ngakusasa kube omunye angena angabuyi, edliwa ingwe. Yayisiyabuya lensizwa eyahamba noyise. Yathi mayifika lensizwa ihamba noyise, ifika kuyise yamtshela yathi baba, sekusuku lwami namhlanje ukuba nami ngihambe ngiyofuna leli golide elifunwayo. Wayesethi uyise mntanami, wayesiyambamba uyise, baguqa ngamadolo bathandaza bobabili. Wathi mntanami uzohambe noShembe, uzohambe noNkulunkulu. Wathi mntanami mawufika lapha uzungangene emanzini, uyalibona leli yadami mntanami kulesihlahla esimile phakathi emanzini. Wathi mntanami uzungangene emanzini ngoba uzofa. Wathi mntanami uzofika wena ugibele esihlahleni, wathi phezulu ufika ugibele uthuli igolide ubese wehle uyawuba uNdabezitha. Uthi njengoba igolide likhanya phezulu, njengoba liphezulu likhanya phansi emanzini. Yathi mayifika lensizwa belindele labo belungu noma labo bantu ababekade bebathembisele lelizwe, bebhekile ukuthi izawungena. Yabonakala lensizwa igibele esihlahleni, yayithi mayifika phezulu yathatha igolide yayisehla. Bayambuza bathi wena wazengani ukuthi akufanele ungene emanzini, kufanele ugibele uthathe igolide wehlike. Wathi bengihamba nobaba. Base kuyaqapheleka ukuthi izwi lomuntu omdala libalulekile. Engathi nathi besingalenza lubaluleke izwi labazali bethu, singadumi ngaphandle njengama-generator. Ngoba kuyenzeka la ebandleni njengoba sikholwa, uthi uyinsizwa yakwenu uguqe ethempeleni usicela ukuthi asikuthandazise, sikuthandazise usho ukuthi ufuna umsebenzi, sikuthandazise ucela umsebenzi. Unele ungawuthola umsebenzi ujikele umndeni wakho. Bafowethu engathi singamazi uShembe, sibaza abazali bethu. Angikhulumi ke ngoba ngimuhle, nami ngumuntu ohamba emhlabeni. Emhlabeni ke mawuhamba uhamba uthola amavukazi, uhambe ekhosheni, uhambe uthola yonke, uhambe namathelwa yiyo yonke imikhaza. Njengoba sila sizawugezwa, sizawususwa yonke leyo mkhaza, sizongena ediphini. Fana nenkomo mayikade ihambe emahlathini ihambe namathelwa imikhaza, sizosuswa konke lokho njengoba sila. Ngegama loNyazi, inkosi ayilibusise leli lizwe. Amen. In the Bankulu. In the Bankulu.